Alhoshe. Bethlehem ghazla, Christmas journey, arungu ghazla, akiri pakovichono nyingu, alhotsa kakamak sajenye. Akhihipo ulo, haptado, ena atsala, akile hinono jengeno, ghazla landu pela kamatsi pinke. Tsala namu Bethlehem longwa gaye. Ampiu jisije vechono Bethlehem puje pulketai. No punag na kopilana okapul vechono, okirini vechono, okamlaki vechono, aje pipil penyu. Tsala namu alho kamlaki je shil gyulo, alho sapu rekha gyulo, itari pipsakyu thayga gyu, irep namo jisika khalatai. Papu ya asmistri kek makesha ishipe. Ikemu thayga gyula khitipo lono ishiya aye khala alho ye palchike ipi nyungkem tsina pula gyulho tipo je pipela ketai. Itari nyungkapul vechono alho jaje shilkepu shilpenye. Ena tipo golono alzala berikha kem kwari timna hesamo ki himo vekyu khla khuveke. Ikemo panong parina asta ki vichule. Ishi Christmas tsala hipo vechono nari asta ki vichul kyu. Ampiu pela nari nyungkam gatsi penyu. Wavekyu tsala la kiritim kono aloksim kono Sea of Galilee. Panong ye tipako ye kha tipako ziri tikamtsi kathasisi ampiu jisi awakivi pesi mlanke rike tihutai. Nyung khla pasapaga shola gaye nyung jisi kono jisi pela nyung pasapaga galel ziri gasivets ketai. Nyung pasapaga nyung kiski nyukwa kamtsi gasivets penke Christmas tu shahipo vechono nyung kamtsi jisi kunyana lo. Akirini vechono, akamlaki vechono, akapulaki vechono jisi kunyana lo. Panong ye Dead Sea tipako kamtsi kathabeba nye. Nyung no Christmas journey hipo lo kishi Mariana Joseph na aghzla alakshola izuke na. Akitizri hipako kathasisi upepa kyu nyung no kaksajala kyu ye. Wavekyu tsalala akitizri koye. Kiu humo avebu shimove. Kura ngutle ye lhokho kitla mo khikiu shimlake amtizrila ye. Ikemu ishiye akim thayagla uke kono pe kiu ye. Ayag khala sel akikhew hidila akikhew shikinjelo akiu ye. Akitizri tipolono cosmetics komlal bizna tishiri Israeli ye. Panawul hidi gono ishela kyu, ikola kyu, mgala kyu pesik sajanye. Nyung no gono nikha hipo ye akitizri toi. Kyu mo nilolo akivika have nikha khla bukhukul pola jurukul po kahave namo agungu kim thetipo sasul venkena Kristo no nyushi venkena alho gono tsikime kyu khokhu venkena nyung re ak khazri la kito ishil venenke terno nyung re nyung khlana ampiu sas kha kyu kplim shilvenye tipo vechono panong ye Egypt kathasis uke ene Egypt yaglo uke trengno nyung no Egypt ye Israelim na agme ake ena panong ye Egypt mkacheke plena lo no panong ko phelke atkuda hipo lo no ringi Egypt ka khelangwa gaye leno pollo Lena pojolo, lena alhutsa, chilono, alhositsa chilono, pojonkyu nare, okakhitipono, Egypt alakito yagaya. Ntaz arimia tipolono, akitipu atipolono, alhomtakyu khya khatipolono, okhrangno pojolo ipi shikumto tsanye. Maye noye Bethlehem langwan kesha, apuripo ye kyuto yi kamga kyu pokela. Nyung re Bethlehem plono jisup ne ipi nyung no alo ki wisha tsala ipo kila ketoi. Ishi Christmas tu shahi polono. Ikkhla enen ki bolo jisup sasul nye. Tishana kum tsipelana re
adagloki ajibla ningu ashiri agungre ampiu sas kusholona kumga kyu khakhinge pi alho shepe shitsanye chikulum kum tsibela mgalpeni alho she